Sachi part ngi pinang sumai pi baro syakani ka channel ke jungi. Bat hakani ka video ngin pe ikini ki post ke berang shalat thamai po Meghalaya. Bat sungguh pedru yakani ka video hado bakan kun namar kadang ka important announcement bat ka jing pun bana hakani ka channel. Ka Secretariat Administration Department jangka Meghalaya kepala ikini ki post mentau banai arajar aphunreu. Ki keteng jing ki post kilong kumne pion, cleaner, sweeper, chokidar bat mali. Kini ki post ki dai hapok ka grade 4 kategori bat ka salary lani ketulap ka dai hapok ka level 1 joka pay matrix bat ru penyo iki allowances. Katarik ke bakhadu bapilak ban apply kini ki post ka dai haka kat pratarik banai September arajar aphunreu. Ya ka post pion total vacancy kalaj hado shispa of southly ki post. Hendreu tuli ki unfilled post kata ka dai southly yaki khasi jantia kawai ki garo bat kawai ki other scheduled tribes lani scheduled caste candidates. Bat ki vacancy ki bathamai lani ki fresh vacancies ki laj hado shispa kat pratali khat nyotuli ki unreserved sapu pratali ki khasi jantia sapu nyotuli ki garo bat ndrutuli ki other scheduled tribes lani scheduled caste candidates. Ka educational qualification kalongkomne pelak diban pass ya ka class 6. Ya ka post cleaner ka laj khat nyotuli ki vacancies santali ki unfilled vacancies kawai ki khasi jantia laitali ki garo bat kawai ki other scheduled tribes lani scheduled caste candidates. Bat khat artali ki fresh vacancies. Artali ki unreserved, santali ki khasi jantia, southali ki garo, bakawai ki other scheduled tribes dan scheduled caste candidates. Kaniru ka educational qualification golong kumjo pelak deban pass class 6. Ya ka post sweeper, total vacancies kadai ndrutali, kawai ki unreserved, laitali ki khasi jantia, bat artali ki garo. Ya ka post chokidar kalaj total laitali ki vacancy, kawai ki unreserved, kawai ki khasi jantia, kawai ki garo. Bat ya ka post maliru kalaj lightly total vacancies, kawai ki unreserved, kawai ki khasi jantia, bat kawai ki garo. Te borok kini ki post ka educational qualification kalong kumjo pelak deban pass class 6. Ka age limit lani ka kerta ka beredo kadai kat pras 6, bat ka bahero kadai lai pras 6. Bat kandan ka upper age limit relaxation hado sans 6. Yaki scheduled tribes lani ki scheduled caste candidates. Ki candidates ki belong eligible baik buku ban apply kini ki post pihak ban apply but submit yaki applications online. Link ba kani ke website bala ayang ni. Ia ka link jang kani ke website ngala ayang po description jang kani ke video. Ka last date lani ka tarik bakado bapilak ban submit yaki online applications kadi hakakat pratarik banai September arajar aphunreu. Bat kadan kani ka important announcement lani jeng penbena kani ka channel. Kata kadai bang imut ban sedang ya kani ka competitive but job examinations bat mentang imut ban lek bah ya kani namar bang ikwa ban yarap ya kini ki aspirants dan ki candidates ki students ki bakwa ban attempt bat ki bakwa aru ban pas kini ki exam kam. Katarik bangin pelai kini ki competitive exam lessons ngimpat finalize tang bangin sepentip yapi ngin cover load borok ki syllabus jong kini ki government exam te kum ki LDA, JDA lani kinu ki kam lani ki post ba shet like hapok ka MPSC, DSC bat kwi ru te dangi lak sedang ye kini ki lessons kin yat bait nado Monday to Friday bat haki sengi Saturday ngila ban syuai de ki mock test lani ki mock exams lani ki practice questions ba pilak ban practice. Te kini ki lessons lani ki videos kinong available tang ye ki members jang kani ka channel. Te tang ki subscribers ki bo join ye ka membership jang kani ka channel ki lak ban pay ikini ki videos. Bat ladang ngilak sedang ye kini ki lessons kum ki members pilak ban pay ye kini ki lessons hakano no kopor ba pilai. In airu ye ki documents lani ki important notes bat ngin le kat bala ban yarap ye gitu ki bakwa ban pas ye ki exam kam. Ka membership fee ru kandai ka batat bha tingin sa batai susu ya kani haki next videos ki ban wan kumno bapin join ya kani ka membership bat lano bangin release ye kini ki lessons.